Shalom. Horas. Horas. Semangat semangat. Horas. Horas. Mempersalami among kita somoni dohon pangunggaluyan ng KPI Resort khusus Mas Mandala Isiala ilahukam waktu imam napatutungkol parpadanan ni guru namin doon kanay kailan namin Isiala sa hukum dan bahasa doon yang mamula ni amin sa keluarga parpun magkapagpahan doon namin mulai timudang tumamu amang pandita doon parhalado na anong di kuliaw Somonido dihamu doa tim namin magkapagpahan guru namin doa saudara namin lumubi mga orong ni hula-hula namin tulang namin madokolehan ng aming mga pelajar doon kaminang soribada alam nilang kamulo waktu doon tikimulan na agay ima mangulurhon pagtukulong ni anak namin guru namin doon nanayang kailan namin alami serinari doon namin maulang tigulang matulang sa loob ng makakawalyan buwag kamuma inanyan muna asangkiat pagtukulong ni Masya manang prahmita ni Masya dirahot doon na siya nipala asangkiat gabidong-dong sadar matangla na ibarong tutulungan ngayon alamin niya magtaraja ng pinagdasoribada suwang sumoni ko ang parhalan ng KPI natin Brunas Madaraw kung sino acara pagtutulong mamudakan ko hamu sa loob na paugalunia ng KPI dohon ang magtaraja ng pinagdasoribada sumoni madohon nanay pamulong namin magkamanulang asa daw raulung mahina ng bagas namin imat di jalan dalapan Brunas Mandala isima hingga mangan dahalas dohong minum air sediyo-diyo uhud marhata sinama dohong martulusari isiala hagaling irohamuna amin magkapapahan madokolate matuang sa rumah Budima, horas mereka Horas. Shalom. Shalom. Nahupasan kami nahuwa malati rohan namin amang kandena dohon amang pangalalo ng pangalalo lumumi na walong namin mula sini ulian ka gereja GKPI Brunas Mandala Luang Somalima Nuhita nama doang tubuh Saja berkata Dohor Jakarta Dorota Berita Mandohor di Doa Saudata Maka di Papua Sini Nama Berita Nama Bulau Tukolo Diana Nabi Mereka Alalima siap kita Lak Magiluhur bisa luka Dulata langsung lima akan urutan Dulata atau Jepang di Sok lalu muri di bulan-bulan kami pertama Sipul hingga siang gereja asal ulur mereka untuk kami bagas di bulan kami pertama di jalan Taman Brunas Mandala di Siman kita masih mengadakan mengarang-arangi iman maing laut sama serta jualan ziluhut uhud hangan teras minum air sedikit jadi sonima nabui wasatami sa kami parana warga Bandung mulai